Tipe orang ketika melihat pengantin wanita di pesta cek. Baga ate, kurasa orang pakai parsalona kana di hutobe. Badak nepe sahera sa ultima na biasay. Buy pang rang tari da sudia kapano-panonay. Songke na songke na uleling. Sonari ka gudang dua ka songke tumtuman na barui. Kami solay pa hera palonggar hu. Menang nang maris dunwain. Alay huida na kidaba mas nai. Tikina mas jalangani di gereja. Bilgo-bilgo puang. Hera kamas londo do musik dangarong mas dua-dua. Alay pas nama jalangi kan do majalang tujolo. Nakasarat tangan na. Ay nawani berbenay kalako magbuay di hutana. Ber kamu jone panortor nai. Dang sumak pida panggurdok nai. Base holang tabon nai payaleo. Songon namar tiktoki. Alay holang pamerengak kuno nai ngasi sasak nai. Sahera na patig bahu. Gabi hera na balgauluan. Betamu mata luluhud lata. Mangan nama. Rodang. Ijo suimi dua coba. Dengan ni daku. Tipe orang ketika melihat pengantin pria di pesta cek. Ayah do kari juni bawon. Beteng do huruate. Hubereng songonda belga do butuhana. Sahira na ngamama. Hubereng tikina mangulupi hita. Ngamardak kaya kumisna. Daw mada sibu tek lao mangarato tu Malaysia moloholang bawa songno do dapokna. Gariau janda. Dang mangulu dagi kumangida. Sahira haruting. Alay para dong ado huru paranakon. Lao naking tujaguna bonger kecil. Dua pang kamar mandina. Hubuk katupudi lebulakan bonani kopina. Ay kolok mahutani paranakon. Dang perjualan. Namale butuha. Hape jam 3 peranom mangan. Halo, lagi di pesta doano ay. Ale muli hobar jabutai. Dang kakak nai namang lakay don. Anggoy nang lakkoy. Agi sedda hutaon nai. Sahira marong pos 2000 na nama tu surgo. Beta mamu. Nang masuk na mau durat tak? Ide tadokku. Tipe orang kalau lihat pengantin yang sudah lama menikah tapi belum hamil juga cek. Nabohado, nasihat tu si rumah mompa. Una kulang sadagayak tong. Iba juga ya kata melompat ke air. Suniat tusan. Ia kena marhale di reba-reba holang sali ciluk dopit terjadi. On ngamar tahu-tahu, tetap kempes. Marubah maju bah, periksa laki na dua. Ikut raja dotong kontrol. Akhirnya dokter ini luan, dia masih bana bongkak. Yorui na mangalang mecini. Toge may husapi, puding. Telur ni biawa kilo pas tong amatong. Ima karmay. Kan siya perhalik na utusan doi. Aku kaya dojol mana serius tu si. Hape di parmiam-miam, dapok nama sonari. Atik boha butuh bantu abah, babohamu. Siap doa. Mulu gagal boy mesti diulang. Iya dok si cuma nang keleng ngisi. Asal dong mamacing. Olo soni. Tipe orang kalau dengar orang meninggal cek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya di jalur debata mai bana di siamuna. Ay ngiri imay. Tunggu nai. Ngiri buluku. Tosa di hari. Naktuari mo pihamira pak berak di sungai. Ay margado te tulang ni. Molo bona ni arina. Bona ni tulang na. Olo mahabon niya te. Namar miak do na yang manang nasi gagak duit. Update status. Amate si Baluhap. Tanggal nason. Posting. Ako nakanasi. Halo. Ngero to nang mati si Baluhap. Naku to dapat anak di tano. Langsung buka buku erek na mati kosong. Tipe orang kalau dengar janda mau menikah lagi cek. Tumargahay do. Nabulaki salah sakna. Do kari juni. Asal roh husuk bereng bersipatu bot. Bohama teh buruan na hisapon. Torgatal dorohan nai. Hubereng petong dung mabalu tor diribonding do nai. Saya diului do biloja. Aku menemang ngosam persigaret persituak. Kurasan yang makors do bawah. Mulobohian niya pangiduan dang pola bemuli bana. Geleng na ma diperjuakon. Baroy bana margurede tu gereja asa sabam rohana. Tuane mamuli bana. Asa dongdongan na. Merdo mo poso do pe bana. Nasohiter makilala. Iba pedang sehapir-hapir berwani iba mangida matani iba mololao tu si. Molo lawa matani ba tu si. Kan iba pe semangit dorak ma di bagas rohani iba. Halo, bubegen yang muli musik parumay mo na. Jadi baru kapau punon ala pamoda.
Tipe orang kalau dengar duda menikah lagi cek. Buruah, begak dong. Putar, video montok sini istri nada berjodoh. Hari jo ini iya. Budang mas na, berpekap baru. Berarti perlahan. Perkawat gigi. Fix, baru namora. Tuh ini baba. Asih rohak kadak danaki. Asa dong dongan dapat tura-tura yang kadak danaki. Belum. Terboh aja kondisi sarkiliki. Au ya pinai dormai deh. Nau istri na berjodoh dang na peleti. Saya paubah madirina. Unang soal istri na berjodoh. Tertekat batin. Soalnya luas manyo hepeng. Martitok pa yun soalnya luas. Habi inay na sonari kan kung napartitok doa sa sonang tanah. Halakang na 2 hali. O sa hali pedang. Paano? Bangun do. Aku Tuhan. Namanya bagi aku Tipe orang ketika melihat tetangga OKB cek. Mertua ibana bah dilalai bana puang na taboy. Ang gobinering porsuk ni parnguluan na natore sada sera suarapan. Buah meibon. Tau-tau tidak masuk manuk na peokon. Allah, pitor sedia peng namulos na dijual tanon ni natutuan na dihitaan. Ang prinsip diau na di horus ni godok ni bodo na tikos. Dang didamu sumeli na magijang ni rohana saunare. Mulu merdalap petulangit na madida. Sera sudais bepak na itu tano. Musik tarsonggot turo mani pepengi, dia biasa lipat tuhori sude, lama tu jabune, kulkas 2, mesin cuci tolu, kompor gas 5, kan agak biasing, belajar sayur mau rapak do ibana, dang adong udang, dang adong saus tiram do wortel, yang mabai capcay, holang itu nalaku dan langgelekku, amang nator sada holang daunu bido pulos-pulos satu geleng dan naruh aku. Tokin nae berengot nama toko mas berjalan mondar-mandir sejulu jabuton. Tak siap pebema mental tak. Unang gabis truk kita teh. Tipe orang ketika mengundang teman ke acara pernikahannya cek. Roh dana baru. Unang lupa dada. Kamu harus datang ya. Asal mapinat doa kasong nih. Walau ni cetak undangan belum tentu roh. Tung rope paling 20.000 amplop nih. Anggo abah cetak ko kudu dangak ku baga surat aku guarne sada-sada alay do memang lu jahian hape belum tentu noroto pesta niba na paling nyari na ngabinana no foto pre-wedding niba baga sampai manewe fotografer riba ngsa di tangan na undangan no tor diba mga posite ni mano jadi na paling pas untuk situasi saunari undangan digital do ngahober dengan idong aku mantap pian hape biaya irit. Undangan tidak terbatas karena tidak berbentuk kertas, terus lebih gampang disebar. Suatu waktu ada perubahan tanggal, tinggal diganti tanpa cetak ulang. Maka suku dong aku. Tuh dia di pesakon, kan? Kunjungi ma website na Go to Weddings. Manang lewat IGP boy dotong Go to Weddings guarnya akun na mantap na. Aduh masuk nilai. Dapat si ui dalam gerela. Perlu juta daw nila manang na siya. Mulusop pa itadalaya menyesal dolay. Takko ba to teram mo jo. Ide ita jupang. Mulu itadalaya. Hurasa dang walang ipaw ni sabur. Huli-huli pe berserakan non. Nga bisa gunihan na maco na. Tipe orang ketika lihat tetangga bangun rumah cek. Adiga manuang tatapos ang kalakama bangun jabot Alay dia mak pangulape sa hotik do. Geleng niba pe pangarato bulan na do. Holak kay bisepeng na sekutay mulak mamuse tuhuta. Idi pakai baju na law mangarato. Hola nido dipakai mulak. Ala se pinaborha do manok na niatur. Wasa laki bumabangun jabot Nadapat to gilo matay. Manang-unang arong luguro na karijo di Malaysia. Unang-unang anak na nakarijo di koperasi nga babuka sa diri Tabereng majo. Tupak ka na diutangi do Kalung ni natay, sorong buhubering gatong nariminggoy. At inang dijual hodo manabay parsibahan. Wah, pola bangunod jawi. Nalangod jawi. Tano ni iba do napeting bulak. Ang godiyaw, geleng petaho jabuku. Asal sona nga umudum dohok mayad di bagas. Asik kuida bentuk ni jawi. Dak suman, saya bentuk jajaran panjang. Patig bohumu saya nagkabang nawawida tak nai. Beta da mabuka si jule-jule. Tarik-tarik kabahak kita. Asalnya kedua kita mau bangun. Tipe orang ketika ditembak pacarnya teman cek. Itu sadakku. Dan tipe ku merebut hal ni dongan. Gudang na isa bawa marpiakan. Alay ang godongan maluluan. Namalo na bagong margay. Unang song niya bang. Ibigi kakaiyan non. Dia biputus pardongan nami.
Bada te bang. Mabiara tu kakak ano di dokon ni ba pelakor. Ape olong dong nyaro aku tong tua bang. Ape ka bang sa lilingon. Hera do ba sa nga bangon olo tu kakak Ape kakak kan gudang duhutu na baung sek gede-gede na. Tete emang mahita te bang. Nabetingkan hita buat tak marsih holongan. Nang pete tak jalan abang doh kakak unang lariti anok kakak Olo do bang belum ngidor aku mangida abang. Abang maadi kan. Isa na dong doh boto rumah kosong. Tipe orang ketika lihat ibu-ibu yang sudah lanjut usia hamil lagi cek. Boh haida. Alas hurip pinatay na busung lapar manang naleperon. Marmiak do bohine naraku memang. Alay subur maju inatay ate. Akadongan na nga menopause. Hape inatay lalap gabur sa heratanoy. Raji do horo amatay maniram do mabayan na po na barungin na Alay may ila diba sungoni. Apalagi mo lang ngarok kila niba. Dang disuku kabar niba songon nasing. Alay manuku kabar niba pe songon na subang. Dang mukidohonon na. Nga buhay nang. Nga songon na balga. Nga manujang-nujangi. Alay hurasa mo nga tubuh aduan. Ikaw minum susu formula na mapese-pese. Torsadia maasin ni ina na matua. Mardo mumutu nga dong pe. Biar huwan ibang expired. Hisap na ya te. Alay hu dileke do ke hurwa konder dilihalaki na dua te. Roy deh. Nga buhay da. Adiga pemeletus gunung berapitay. So napir doroh adoba hitakan nama tuon. Tipe orang ketika melihat tetangga kedatangan tamu cek. Ay sedih. Perkoperasi dong nang perkredit. Kasa bulan neleo manor lamari kay si dua pitu halakon. Dohot ember anti pecah. Sedia peng namor suma mijam manang makkredit. Todong na dohoroa alera nga balaw solhot. Naro mancung-mancung igung na patik-patik seherabuy na mamanya butik. Ang halakokan igung na pesek-pesek do seheraw na lindas kereta api. Marmobil ate. Pajiros po musek may. Huri pudang anong todong ni halakon na mora. Sudah japal piyo to song kalaki. Anggo pamuron na do naroon, iku mabusi pangano do da. Tunggeleng pe, alay iro ada na. So nabuy asali baroto jabu ni hula-hula niba. Anggo songonaw, so na pola lomoro hakuro todokku. Repot. Aw pe songoni dang pololo lawa tu jabu ni todokku mul songa kanapeting. Bila perlu pepe, ido pe tao nang songo madigara. Selala do pe hitay son. Tata jalang. Asa taida, mabokku idorai.